Abo a carga mi pica, que gran amor, buena mi salvación. Danki pa amor, oh Dios, danki pa pumangan clava. Mateo 26, versículo 15 te avisa: Kiko boso que dunami si me entregué na boso y nan adune 30 pida plata. Judas ta vende Jesús pa 30 pida de plata. Anto lo que ta hace es traición más grave ta que Judas a planea su traición. Él va a cerca el sacerdote nan principal y acá es cinta deliberada kunan kiko vos nan ta dunami. ¿Cuánto boso lo pagami? Si me entregué na boso, kiko ta boso praise. Anto pa 30 pida plata, Judas ta traiciona su maestro. Esa que ta hibanos na un pregunta hopi incómodo den esse man de reflexión aquí. Pa sombra, ta fácil pa nos por para y mostra dede riba Judas. Pero awe, Espírito Santo ta invita-nos pa wak den nos mes coração. Tem algo den bebida que ta tomando el lugar de Jesús? Quizás abo lo no traiciona a Jesús pa sen, pero lo bo traiciona a Jesús pa bo decisionan? Lo bo traiciona a Jesús pa bo prioridad nan? Lo bo traiciona a Jesús kubo trabaho? Lo bo traiciona a Jesús kubo frei of kubo casar? Kiko bo ting na bo coração ku lo pone bo risca pa entregar Jesús y sigue bomes deseo nan pecaminoso? Quanto bia boa cambia Jesús pa casa, pa auto, pa família, pa mama? Anto aweta un bom dia. Pa tanto ami como abo, revisar nos coração, examinar nos vida. Wak den kiko nosa entregar Jesus. Examinar o coração e decidir para volver pone Jesus na el centro de bo coração. Vamos pedir Jesus perdão para tu viajar nan que nossa traicioné. Que Deus por ajuda-nos, segundo que nós reflexionar e revisar nos coração. Láganos reza. Señor Dios Tata Todopoderoso, perdonanos para tu viajar nan que nos traicionado, para cos nan pasajero de mundo. Awe-nos que volver renovar nos pacto cubo y seguimos enter e caminda. Nos te pidi en el nombre de Jesús. Amén. Danki pa e cruz, oh Dios, paga un precio alto pa mí. Abo a carga mi pica, que gran amor,
pode ser. Bodilante, bota mira cerro de problema financeiro e bonosa para mover esse cerro de débito fora de vida. Quizás é prova de embaraço a sair positivo e agora bodilante bota mira cerro de abortos. Boa descobrir que o casar tem outro gênero e bota parar agora dilante cerro de divórcio. Porque sa com papá pia fé com esse cerro bodilante, porque sa com para enfrentar esse cerro sem nenhum dúvida e bise seja quitar fora de enang e seja tirar den la mão papia fé com esse cerro. E buque aqui lo sinhabo quanto poder tem dentro boca. Logo sinha papia fé com toda palavra que ta sali fora de boca de Deus. E nível de fé em Deus lo aumenta aún mais tanto. E torcero o bini bodilante lo sacudi, lo hala quita, lo move vai tem em nome de Jesus. Lo vou navegar tem viaje de fé e lo soso de cubo segundo fé. Busca buki, papia fé, conheceram. E de 3 buki escrevi para Nairalyn Felicia.